wong demen rasa nekles sedan kanggo bos tahu bos tahu terima kasih aku bos tahu sing paling sayang wong Brebes sing paling nyaman Dewi wong Brebes yang punya Jawa Tengah gitu ya wong Brebes bos tahu keluarga Haji wong Brebes bos tahu bos tahu bos tahu bos tahu bos tahu ning lamunan masih sok kelingan lagi waktu berpisah ning bendungan wong Brebes sing paling sayang mong sayang wong Brebes paling eman wong Brebes cuma siji wong Brebes kandulan ning ati mong sayangi ora dadi siji bos tahu gandulan ning ati wong Brebes sayang wong Brebes sing paling eman bos tahu matur kesuwun masih kanggo bos tahu wong Brebes dumengkinen teman rasane wong lagi ngapegot tresnane kaya beli ngalami dewek bae mong sayangi bos tahu ora dadi siji cuma siji wong Brebes kandulan ning ati mong sayangi bos tahu dadi siji cuma siji bos tahu paling sayang mong sayangi ora dadi siji matur kasuwun wong Brebes bos tahu wong Brebes bos tahu mantan sing paling majikan eman bapaknya Sakila Bapak Setia wong Brebes dumengkinen teman rasane wong lagi kapegot tresnane apuy sayang apuy paling eman doa
Perbesatu dan juga partisipasinya mengucapkan dan juga terima kasih. Dan begitu pula guna ketertiban kita bersama agar dan juga tertib buat kami dan juga tertib buat Anda pula sesuai dan juga hadirnya dan juga permohonan